Football Titi Parzanga Somnga Pakuana Ngai Khavele Donta Ila Inter Milan le Barcelona San Siroa anin khel trum khan Interin an goal nina hakan chahanoklu manga an khung nu lok Inter Milan player tamzok in goal an lom line an defender senior SRB kha athin rim hle ani kha Barca defender Inigo Martinez laka namen lavina thin rima athian ten an khap dai angai hiala match referee po an kara atlazep khatiang tak maya athin rim chan kha engdang wang ni lovin Inigo Martinez khan SRB hi chil acha khum ni in tarlan ani ma se Inigo hi chon aphathunga ti hian soin SRB khan ka beng hriata alom chiama kein kalo chhon dan kha chu thil tu lo takani ma se chil em chu ka cha khum bik lo cha khum ni ila no chhuwa kani nge yang chu phadrwa lawa chiang ani atia kha thil thleng kha VAR kaltlangin endik ania ma se red card for anilawa action lak anilo ma se in khelzowa footage dar zuya ero Inigo hian SRB hi chil acha khum ngei ni in alanga SRB kumsamthum pasari mi defender tonhriat nei thale film kak thin meu po insum theimang lo khopa athin rim em na hian SRB hi thiamzo ka ngayan tama Inigo kumsamthum pathum mi hian dem tu anei nualani Kevin De Bruyne hian Manchester City achwa sandon ti asoi chiang towa ma se amalam hun tura hian thuleng alatamin engthutluk na in nge zui don ti hi ala chiang theilawa riring zwal ero aum nual kumsamthum pathum mi Belgium playmaker ro pui hi US club San Diego in laklu andu ti thom hriat tura oma ma se anni hian an zui tameu lo ani ome chu wangin US club zinga tuna chuan Chicago Fire nen hian anin hnai tabera ngayania Inter Miami ming lamrik zinga telve man ma sela Miami lam hi chuan laklu antum lem lawani Saudi Arabian club Al Nassr in team ti chak turin Kevin De Bruyne hi an be sei le boka Ronaldo le Sadio Mane kol tu Al Nassr hian Ronaldo ti ro pui zual nan team lotlin zual nan Kevin De Bruyne hi laklu duin soizom anni Saudi Pro League Sporting Director hi Michael Emenalo ni in ani hi kumsang ni sompania Chelsea ya Kevin De Bruyne lalu tu te zinga mi khania ma se Blues khan Kevin De Bruyne hi ahlim lawa chuti chungchuan tuna hian Saudi club lam hian Michael awangin inrin tok na an nei san pha ani Kevin De Bruyne hi a khelmek na Manchester City hian contract anzia tharpui lawa ma se anril ru an thlak thutani chuan Kevin De Bruyne hi contract zorle theian nia thil thleng ngei turarin Kevin De Bruyne an City achwa san tura ngai to na hi sutin aum le theiani hei ero thil thleng thei ani chungin anai lutukri lawa ngai ani heng club sang sang club nena soizom ani lai le City ya ngei po cham le thei dan kong la om thei soi ani lai hian achungchanga thutluk na dang om le thei chu in khel chaw san ani BBC columnist Gailem Balakan Kevin De Bruyne hian City ya contract aman zo huna achol lailok na chance aum ni in atar langa ma se hei ero a hoilam ber ani arin omlawa chol thei ni ma sela chol ai chuan kumsani somni paruk FIFA World Cup khel tura club level khel zui zel dan angai do masak arin oma chumi tur chuan in elna jang khai jok na mun apan na chance asang tiin Guilem Balak hian asoyani Kevin De Bruyne hian engthutluk na tak siam le angmo Manchester United captain Bruno Fernandes hi Saudi club Al Hilal in sum tam taksi muin laklu antuma United hian an hral phal lo thu soitoin team ka hruai tu amorim ngei poin chelzel adu thu soito ma sela Saudi club hian an ban san du chuang lo chuwangin amorim hian tu hnaya soithar velein an nena kumsang hi somni pasari thleng dai contract nei Portuguese midfielder chungchang hi ti hian asoya kan ruah manna aladang lamlo kan player thaberber te hi chel kan duwa Bruno phei hi chu khovela player thaber te zinga mi ani Bruno hi he muna hian kan du club dangin Bruno te ang laklu an du na hi chu thilpa ngai ani ye ani hi hruai tu ania captain ania apoimo hle top player ania keini hian top player kan mamo tin chiang fek fokin Bruno chel adu zia asoya Saudi club lam hian an ban san pha do nem ti ero hriat alani lo Bruno Fernandes hian season kalmeka United tan in elna sanga abel khomin match somnga pahni a khel tling der towa goal som pakwa khungin assist som pariata neya
match somnga pahnih atangin goal contribution somthum pasari lai anei tling der to United player zinga tholok berania apoi mona hi amorim po hian amu chiang hle Riatel ve shima Bruno Fernandes in kumsang hi somni classic transfer line Sporting chua sanin Manchester United azoma United a ahun ti ratangin atangkai ngala contribution po anei thanga hle adai reita hle boka ahun lai hian United a ani aya midfielder tha an omlo ti hialin mithen khatin an soya trompuitu an tamviau Bruno Fernandes hian tun thleng hian Manchester United tan match zani somriat panga khel toin goal somko pariata khunga assist somriat panga nei telin match zani somriat panga atangin goal contribution za somriat pathum loi anei tling der towa United tan hian a season masabera season chunhulam chak mangin khami ti lo season tluan United korha a aman to na season lia season tinin goal som akhung tlingzia assist som anei tling tel zia bok Bruno Fernandes hi atlo hle in khel result lam soikai ta ila nizan khan Saudi Pro League khel chunzom niin Al Riyadh khelmola Al Hilal golnga gol thuminan chaka Al Ali Asian Champion in Sydney fain Al Taun an ne boka Al Nassr ero an mi khwal Al Ittihad laka an plomani he matcha hian team pahnih te hi anin khel tok leya minute thumna mol nei tu Al Nassr hian Sadio Mane mangin ma an hruaya minute somthum pasarina Sadio Mane hian a teammate Ayman Yahya pet goal tur siam sak lein Al Nassr hian first half a Sydney fain man hruaya chakturin andin mun a tha hle mase second half a Al Ittihad in siam thain minute somli pakwana Real Madrid captain thin Karim Benzema an sipora su thena minute somnga panina Champions League no moi te polo choi to Chelsea defensive midfielder langsar tak thin N'Golo Kante an sipur su zawin minute somkwa palina additional time a European footballer langsar tak thin Hussein Awaran Al Ittihad goal thumna akhung veleya Al Ittihad hian second half a goal thuman khunga Al Nassr laka Sydney faya an nufual nuin goal thum goal niin Al Nassr hian le thal ani he match hian additional time minute somkwa pasarina Musa Diaby English Premier League te polo khel to hi red card achoya wangin no chua ania Al Ittihad hian player claim zokin atop an khar he match hian Cristiano Ronaldo an bultanin atop thlangin khelma sela goal khung lova assist po anei lova Al Ittihad defender ten an veng thatle Ronaldo le achian te hi Ronaldo teammate thin le achian pa Karim Benzema le achian ten nein Al Nassr hian point an hlo chuak talova Al Ittihad hian point thum an hlo chuak hei wang hian Benzema le achian te Al Ittihad hian khel somthuma point somsari pakhat nein point rukin ma an hruai ta zela an mani hnaiber tu Al Hilalin point somruk panga nein Al Nassr hi te bula palina an oma point somruk an nei meka Al Nassr hi cherkop danin la champion thei ni ma sela Al Nassr tan hian champion be seina atham ral to ti thei ani chu wangin Ronaldo hian tun seasona hian league champion no moi achoi le don lo ti hi chiang takin asoi ngam towa Benzema le athiante ro hi chuan tun seasona hian league champion no moi an choi ngei arin om ta hle Ronaldo an Saudi Pro League lam apan nuwa player langsar tak tak engemaw zatin Saudi lam hi an pan zuya chuta chuan Ronaldo aya Saudi pan nung zok Benzema hian ama aya Saudi a senior zok Ronaldo hi league champion no moi achoi khaldon ni poin alangta ani nizana ve khan UEFA Champions League semi-final second leg match nung zok khelin PSG le Arsenal anin machona PSG tan Donnarumma an goal vengin bulatana Nuno Mendes Ashraf Hakimi Marquinhos le pachote tlar hnunga dan pa ngain anin tlar le thapa tlarlaya Vitinha Fabian Ruiz le João Neves te omlein tlar ma a Desire Doué Bradley Barcola le Kvaratskhelia te anin tlara PSG starting 11 a mun nge changthin Ousmane Dembele bench lama omin Dembele hian bulatran launa chan chu liam te na waneya a fitness in du thu asam lava chu wang chuan Luis Enrique an player poimo tak hi bultran tir lovin bencha ada masa ani Arsenal lama David Raya an goal vengin bulatana tlar hnunga Lewis Kelly Jakub Kiwior William Saliba le Julian Timber in tlarin Declan Rice Thomas Partey le Martin Odegaard ten tlar layan lua Thomas Partey hi first lega in lan thei lovania second lega ero bultran tu zinga atel vele theita ani tlar malama hian Bukayo Saka
Mikel Merino le Gabriel Martinelli ten Arsenal tan bulan tran boka Arsenal hian PSG khelmuala mual nei tu Paris club ro pui hi ne antum hle golma mo mi khwal team Arsenal hian in khel tran phata tangin an nor nga la mual nei tu PSG in ball an chang hlei thei lova ma se an in veng tha a ball tel lova an chevel adik club awangin Arsenal in an paltlang hlei thei lova Arsenal tan a ol sam lo heti chung hian Arsenal hian gol khung narem chang ero anin siam thowa ma se PSG goalkeeper Donnarumma an paltlang thei lova Odegaard goal shot Donnarumma an a save phei kha chu pui takani ball chang tamjok Arsenal hian gol khung an tum ema wangin an nor chiama in ven lama an pachelek lek thin PSG in counter attack thatak nei thinin ball tlan pui thei player tlan chak le ball keng thei an nei thasia Arsenal in PSG counter attack an dang zo lo trek thina PSG ina an counter atang hian Kvaratskhelia an amor bokin far post lama apeta Arsenal goalkeeper in adang theilo ma se goal banin Arsenal achan hima heminu hian Desire Doué le Brady Barcola ten hun tha counter attack atangin an nei le boka farsa fa PSG forward pathumin gol khung narem chang tha an nei veka counter attack atang vekin ani boka ma se amor an bok fu theilo awangin an din mun an ti thazual thei talavani ma se farsa fa hian minisomni pasarina Spanish midfielder Fabian Ruiz in larin Kvaratskhelia an Declan Rice laka free kick a hlo chu atanga ball kal zela Fabian Ruiz hian ball kang a oma siam remin Moisetin Martinelli abuma veilamin ko mar takin a hlap lut zui Fabian Ruiz a technique san zia a fin zia le ball control that zia te hisab anei thiam zia te alang chiang hleya a goal na tura a pe that na phena a movement fing chung chuang lu tu kha mu mai chi lo soi mai phal chi ani lo player tamberin ball voi thum voi li an khoi phot na thina Fabian Ruiz chuan voi ni chau ball a khoya goal thazet a khungani Fabian Ruiz hian a career a Champions League a goal a khung masak ber ni in a hluvet vet hle PSG hian farsa fa ball changtlem jok ma sela goal khung na hun tha an nei thada wangin a mor bok fu thin ngat se chuan farsa fa game kill dai thei an nia ma se goal khat chau an nei wangin Arsenal be seina a thibik lavani second half antana Arsenal in goal khung ngei tumin an nor chunjom zela goal ma mo jok Arsenal hian first half ai chuan second half an nor na ta jok ta thei top tak me meu an chuati po alang ma se player then kha thutluk na poimo siam huna uluk tok lova haulam angreng taka ball chuale mai thin an oma chutiang chu tamlo ma sela hetiang game ta fa chuan apoi thei hle huna kal zela Arsenal forward Saka an PSG penalty area a ball changin an titlua penalty tura Arsenal lamin an ngai ma se match referee ngai dan ero adang thunga fola ngai lovin a khel chun zom tir heta ball kal zela hian Hakimian goal shot nain Arsenal defender Lewis Kelly kuda berkher apera ma se an khel chun zom zel huna kal tamman viawa ma se VAR duty ten match referee thu ronin referee in thil thleng a en nona Hakimian goal shot anei khan Lewis Kelly kuda afu ani ti nem nge ni in PSG in penalty an hlo chuak ta ani Mbappe omlo nuwa PSG hem penalty an peta piang an pet goal zel na in Arsenal laka pe tu Vitinha ero in a pet goal talova David Raya an adang thale Vitinha khan a pet style viau na in a ming thatnan gola achan tir zo talovani ma se hemi nu reilova minisum sari panina substitute player Dembele siam saka tangin Ashraf Hakimi an PSG tan goal thazet akhunga Hakimi hian goal ban nai taka sir taka bola da a amoi hle Arsenal goalkeeper David Raya an aban phak lovani Arsenal hian goal khung nge tumin nor thin ma sela hun tam zoka PSG tlarnung an suko tak tak thei lova second half lai hol vela tang eroin an nor na zual hle Saka pe thazet far post lam goal kham kila a tholu tur chu Donnarumma an thatakin abeng per mana PSG an goalkeeper in achan him sham minisum sari parugna ero Bukayo Saka an veng ne talova Arsenal sipur asu then heminu hian PSG an nget lo zuala Saka bokin hun thabik dang nei lein Donnarumma phechon adang man to lova ma se English forward hen ape sang ma a goal talovani player poimo ania hun poimo ra chua chat chat turani lain Saka apar moi tok lova chance tha siam chua har sat na ge manga phei chuan
chance tha om angte la hi saka tiang level atang hi chuan thil poi tak atling ani ti chuan team pahnih te hian goal dan khung bel thei talovin goal ni goal khatin PSG hi an chakta a first leg a sikhat faya an chak to na nen PSG hian goal thum goal khatin Arsenal hi an neya Champions League final anin pet kaya final a Inter Milan an ma chhon don second leg match a hian PSG tan Fabian Ruiz atangkai tak zeta langsar lo taka PSG lunglu thami nitluan thak chu Jonaves Portuguese holding midfielder palian lem lo tak hi ani Arsenal tan anok luan thaka Arsenal attack dang chat tu bertaji ngami ani Donnarumma faklo thei ani lova save thatak tak nein PSG tan atho lok leya Vitinha eroin first leg aphachi lova ma se khel chhelutuk ti turani lova atangkai pa ngai viau Hakimi kha aretial tiala a khel thatial tial ni maina langa chutiang khop chuan Morocco right back khan fuat anei tha a fim le Arsenal hian striker pa ngai an nei lo an tuar thina PSG laka po hei bok hi an tlak chamlen berni in alanga in mu vedan ani emachu striker rin tlak timin nga na tlak nei ngat sela Saka le Martinelli te kha an hlawam zual nge yanga anni khan chance an siam atula pet goal tuma chet an lak atul boka antan na atam phain a har sat pha le in khelzoa Arsenal manager Mikel Arteta an soin ka player ten an zong an peya ka chuang le hein elna hian keini aya team thazok hi an om lova chu ka hmu dan ani ma se hein elna atang hian kan tlasi kan tumram kan thleng teu hle ati ani Martin Kionan PSG chungchang soive thungin PSG hian Neymar an nei lova Messi an nei lova Mbappe po an nei to lova anni ho hi an chhuat tir fai vek ma se tuna hian team thatluan tlingzok an nia forward player khatiang taka thokrim te kha ka hmungai lo hrim tiin PSG player te thorim na le an team combination thata team balance dik talutuk chungchang hi Martin Keown hian afak le engpon hi se Arsenal hian tu season a no moi an choi don lo ti achiang ta Mikel Arteta tan po pressure asang zol ve to mai thei sum tam asenga no moi lian a hlo chuak thei ri si lova Arsenal ho tu ten champion du na tak an nei ani ngat chuan season tharatan Arteta hi pressure an pek na zual arin omani ti hian Champions League final match a PSG le Inter Milan anin ma chhon do na anni pahnih hi an line ma chhon ngai lova line ma chhon ngai mi lo Champions League final a anin ma chhon do na wangin angai ven om zual le final match hi me ni somthum pakhat zana zan lai pel dar som pahnih le achan vea an khel don ani zan ina European competition then khat khelchun zom le tura oma chung ta chu Europa League le UEFA Europa Conference League te an nia hengin elna te hian semi final an khel don ani Europa Conference League a hian zan lai pel dar som pahnih le chan vea arwalin semi final second leg match ni an khel dona Fiorentina in Real Betis an mi khualanga anni pahnia hian first leg a Real Betis goal ni goal khatin an chak towa zanina hian Fiorentina in Betis hi an mi khwal vele thung dona chaktur zok hi rin thiam ala har sa hle English club hein elna a champion turarin Kaiber Chelsea in first leg a goal khata an hne to Jar Garden Stamford Bridge ha an mi khwal dona Blues tan kong awl sam hle to tura ngai ani Chelsea kai hra tu Enzo Maresca an soin Conference League kan khelani chuan a chan chu kan omna hmun ani wang ani maya he hmun atang hian bul kan chan angai he in elna no moi hi Chelsea in hunkal to a ala choi lo om chhun ania chu wangin Chelsea hi European competition sang no moi choi kim thei ma saber kan ni theya chu club tan hian a tha hle hein elna hian semi final le final a te chak kan tum dona chak duna thinlung di kan put theina tura chu ru kanin tu nge na le no moya bul kan chan na turin mun tha ani malam huna ero in elna danga kan chuan kai kan be seya tunari chuan thil ni na tak hi atak tak chu ani atia Enzo Maresca hian Conference League hi Chelsea team ril rupun mang siam thar le theina tura tangkai club lotlin na bi ti kim na tur ani theina laya ada poimo thiam leya chuti rual chuan khelzui zelatan ero adu big chia lova season kal zel tura chuan in elna sang zo khel adua abei sei ani Europa League lama semi final second leg zanina an khel don boka dar sam panila chan vea vek hian bodo khelmola Tottenham an leng lut dona first leg a Tottenham hi goal khata chak to an nia
zanina po hian Tottenham bok hi chaktura rin kai an ni semi-final match danga Manchester United in Old Trafford Athletic Club Spanish club an mi khwal dona first leg United hi Athletic khelmola sithum final chaktowa zanina hian Old Trafford an mi khwal vele dona United hi mitam jok chuan final lut chiang tluka an ngai to ani tun season a hian Athletic Club le Manchester United te hian Europa League hi an khel thaleya Athletic Club big phei hi chu Manchester United an machon ma zong khan an mani khelmuala an mi khwal team laka an tlom ngai mi lova ma se semi final match ha ber kher United laka an mani khelmuala sithum final tloma kha an tlomna match ha khan first half red card an choi ti hriatel ero a tha ome kha match ha khan United captain Bruno Fernandes an goal ni khungin ani hi Europa League season kalmeka top scorer ni tura din mun thataka ading zui ta bokani Manchester United hian Europa League season kalmeka hian match som pathum an khel towa chumriat chakin chunga jo an neya an latlomia lavani zan ina hian an tlom lo le ani chuan season kalmek Europa League a hian tlomia lovin final an in pet kai don ti na ania an su nu a chuan om don le zan ina hian United ta na bultan tura ngai te chu Andre Onana Victor Lindelof Leni Yoro Harry Maguire Masraoui Ugarte Casemiro Patrick Dorgu Bruno Fernandes Rasmus Højlund le Alejandro Garnacho te an nia United hian liam an nei awangin Lisandro Martinez Joshua Zirkzee Diego Dalot Heaven le De Ligt te an chhor thei don lo ni in tarlan ani bok team pani match khelna hnung paruk hi soikai ta ila United hian match an khelna hnung ber chu English Premier League match ni in Brentford laka goal thumin an tloma goalie lian chua chu wangin zan ina po hian Athletic Club tan he result hi base ti sang zual tu ani theidona Athletic Club hian match an khelna hnung bera La Liga match ha Real Sociedad khelmola lenglu tin gol khung lovin anin ne to kani United hian in elna an khel ranga match an khelna hnung paruka tumthum tlomin tumni an chaka tum khat ro an neya Athletic Club ve thung hian match an khelna hnung paruka tumni tlomin tum khat ro an neya tumthum an chak an match khelna hnung paruka tanga thlir chuan United a in Athletic Club hian result an nei thazo kani United manager Amorim hian soin kan season mandan in en chuan engpo thleng theiani chu kan thria e goal khatin thil engkim atidang lam theidona game ril tu achang theidon chaktumin kanin buat saya result om towa kan boilo kan ngai tuana a chak chau a om atiani transfer thule ngai thak chunjom ta ila football transfer in tar langin Arsenal chuan Ipswich atangin English striker kumsom ni pani mi Liam Delap laklu antuma Liam Delapa ai o tepo offer si muin andor to ane Arsenal hian striker laklu antum hleya anma motak ni point alang France tansin bulian liqui pintar langin Arsenal hian France center back William Saliba Real Madrid ne na seizom thin ni bok hi contract tharjia pui nge antuma thlun nge antum hle kumsom ni palimi hi contract anzia thar pui theyani chuan club dang pan duwa chhuaduna riru apu ani point Arsenal hian transfer fee a sum tam jok an phut theidon ane tuna hian William Saliba hian kumsan hi somni pasari jun tha thleng dai Arsenal a hian contract aneyani Melin tar langin Argentina goalkeeper kumsam thum pani mi Emiliano Martinez son akhel mengna Aston Villa hi nipui huna achua san thut mai theya chuak theidin huna ding jinga aming hi soirik ani zui ta zelani chu wangin Aston Villa po hian goalkeeper thar anjong na sa hle Football Insider in tar langin Liverpool chon an left back kumsom ni pariat mi Greece player Costa Tsimikas hi nipui transfer kongka hon huna aman phu to ka an ngaya dor tu anom chuan an hral don ani code offside in tar langin Arsenal Manchester United le Chelsea te chuan Leverkusen Czech Republic striker kumsom ni pakomi Patrick Schick laklu antuma an zui mek team talk in tar langin Chelsea le Liverpool te chuan Bournemouth atangin Spanish center back kumsom ni mi Din Haisen laklu antum chunjom zel Talk Sport in tar langin Al Hilal chuan Inter Milan kai hruai tu Simone Inzaghi hi laklu antum hleya team kai hruai tu tura an o ber ni in tarlan ani ma se Al Hilal tan Simone Inzaghi hi min a ol samdon lova chu wangin Simone Inzaghi hi kan min thei talawani po in tin Premier League club Fulham kai hruai tu Marco Silva hi Al Hilal hian antin zone telani Italian chanchin buten tar langin Napoli nei tu Aurelio De Laurentiis chuan
Juventus le AC Milan boss lui Massimiliano Allegri laglu a hre lova tuna manager an roi mek Antonio Conte hi season tharatan an chel zawlawani chuan Massimiliano Allegri hi laglu an tumdon ani Italian chanchin buten tar langin Manchester United chuan Italian forward kumsomni pangami Fiorentina tana khelmek Moiskin laglu an tummek ole khatichin khatun thuma football ti kan ngai thak thei chin chu nile photro se